Pozdrav ekipa, dobrodošli na novu epizodu Sci Fidelity Orchestra vloga. Usponi i padovi mladog benda u Hrvatskoj. Ja sam u proteklih par dana razmišljao o tome kako da u stvari više usmjerim ovaj vlog u neke koje bi bilo interesantno vama. I u stvari sam došao do zaključka da bi trebalo nekak imati temu. Onda sam smislio taj naslov Usponi i padovi mladog benda u Hrvatskoj. Međutim, ovaj vlog bi se isto mogao zvati Kako uspjeti kao glazbenik danas. Ako pogledate malo u rikverc, u stvari pokušavamo nekak pratiti kako je tu vruće, čovječe. Koja ideja snimati u auto na 150 stupnjeva. Da, to smo mislili da bi bilo neke koje bi moglo zanimati naše gledatelje, znači kako uspjeti, kako dogovoriti gaže, kako odraditi dobru gažu, kako napredovati kao band, kako odabrati repertoar, dakle nekakve sve te stvari koje su vezane uz sam Sci Fidelity Orchestra i nekakav uspjeh koji smo ostvarili. Dakle, ostavite dole komentare, subscribe-te na kanal, bilo bi nam drago čuti što vi mislite i što vas u stvari zanima. Tako da, to je to za sad. U ovoj epizodi pogledajte kako smo se pripremali za ljeto u gradu Zrinskih. To je jedan festival glazbe u Čakovcu koji se zbiva u 7. mjesecu. Znači, interesantni ljudi su nastupili na tome i ovaj put je Sci Fidelity Orchestra prvi puta u stvari nastupio na jednom takvom festivalu doma. Znači, za taj event smo imali dosta velikih problema. Nismo imali bubnjara, nismo imali saksofonistu, nismo znali da li bude klarinetista došao na vrijeme iz Italije. I u stvari smo samo bendžista Benjamin i kontrabasista Štef, znači samo nas troje smo bili na neki način 100% sigurni da nastupamo i napravili smo probu u podrumu u nadi da budemo smislili sad neke novo. Znači ultra nabrijano smo ušli unutra, entuzijastično da bi se sad neke desilo, ali smo na kraju dana zaključili da je to u stvari sve skupa bez veze. Evo, pogledajte te snimke pa prosudite sami. Znači u čem se radi, prekida kabel na bendžu i Bibo je išao po giljotinju. Treba ga precvikati. Kako buha prezal kabla, Lazimo se u... Što daj pokušava neke reći? Poznanjska muzika. Čekaj da velim i onda udari. Stop. Nalazimo se u podrumu, imamo probu sci-fi-a. Tu se nalazi oprema, DJ oprema za live svirku. Čak imamo i pivice neke. Kontrabas je tu, pojačalani CNC-u. Sve imamo lemilicu, neki mikrokontrolere, spremni su svi za rad. Nadam se da biste uživali u ovom sessionu. Nice! Glopot! Kako dobro! Sad samo da vidite kako ovo dobro izgleda. Znači, vi ne možete vidjeti stavak, ali bi ga mogu sliknuti. Znači, pazi ovo. Ovo je kokta bit sponsor. Pa ludo, a? Stvarno mi nekako.
napraviti s DJ-om moremo, ali ostalo... Pa to velim. Znaš, kad bi bil neki, kad bi ponudili napraviti up neki, ne? U smislu, ok, sve smo, 20 minut smo svirali Dixie prvih 20 minuta i onda idemo pali ritam mašinu. Ok, moramo 3-4 stvari odsvirati. I napravili si onda koncert sat vremena, ne? Rusa moramo, onaj čudan bit. Ovo moramo i moramo Hit the Road Jack. Ta 3 imaš. Da. Skroz sludi koncept. Da, to, a i još moramo napraviti ovo. Ono je bilo sasvim ok, ja mislim. Onaj Kalipso. Čekaj da čujem kako je Kalipso zvučilo. To je ono pitanje, ali gledaj, evo, mi imamo veliki problem. Gledaj, evo je problem. Mi imamo gig dogovoren. Nema svirača. Nema ih. To je problem. A imamo, vas 3 moramo da ti i ti na trombonu. Samo ti misliš da tvoj trombon sviranje nije toliko dobro. Ne, ja to ne mislim. Ja mislim da je moje trombon sviranje dobro. Da ne muči to da sam ja dogovorio sa FDL trojke strane i trio. Hvala. Znači, kao što ste mogli primijetiti, u stvari je entuzijazam bio na jako lošoj razini. Ja sam stvarno bil spreman otkazati tu gažu. Evo, spreman sam bil otkazati tu gažu, jer evo. Nice. I evo nas ovdje, Burek is in the house. Yeah! Sad Fidelity Orkestra na ljeto u gradu Zrinskih 2018 na Fontani. I dok klarinetista nosi bubanj, bubnjar se zafrkava. Sad Fidelity setup. Opa. Live stream. Live stream, baby. Spojen sam na Wi-Fi. Mrcina kriva kapa. Ne, pa još nisam došao do kafe. To je to. Kako Burek zgodno zgleda, ne vjerujem! Burek daj 5. Nažalost, nismo uspjeli snimiti ništa od koncerta, tako da pozivam sve koji gledate, a snimili ste nekaj, da nam to pošaljete, da objavimo nekakav zapis. Nažalost, ja nisam bil u mogućnosti uz sve kaj sam radil taj dan snimati još i koncert, tako da evo isprike svima koji gledate. Pokušao budem dobiti tu snimku od Čakovečke televizije, mislim da su oni snimali cijeli koncert na profesionalnoj kameri. Ali za sad nemam ništa, tako da ako imate kaj na mobitelu, bilo bi nam drago to primiti. Ostavite komentar dole, budemo vam se javili. After party u The Gardenu u Čakovcu. The Garden Bar and Kitchen. Jej! Navodno ima dobro pivo. Rano nisam probao. Znači ovako, tu smo na after partiju u Gardenu. Atmosfera je ludnica, doduše na GoPro se ne vidi. Ali hrana je dobra. To je interesantno, hrana je vrh. Wow! Kako ovo dobro izgleda, brutalno. Zadnji dio ove emisije odnosi se na The Garden, to je novo otvoreni Garden Brewery u Čakovcu. Fino pivo imaju, finu hranu imaju, u svakom slučaju treba ići pogledati. Isplati se, malo je skuplja cijena za čakovečke standarde, međutim jako ukusna hrana, jako ukusna piva. Imali smo tu priliku da nas je gazda htio počastiti fino sa večerom nakon svirke, tako da svaka čast gazda, pozdrav! I za kraj hoću reći za kraj? Za kraj vas sve pozivam, sad u petak Sci Fidelity Orkestra nastupa na Špancir Festu i to u 17 sati na ulici i u 20 sati na Korzu. Možete doći mene pogledati Poncije set na Stančiću od 10:30 pa do 2 ujutro. Bilo bi nam drago da nam se pridružite. U svakom slučaju nemojte zaboraviti dolje ponovno subscribe, šerite video, lajkajte, preporučite ga nekome koga bi ovo moglo zanimati. Vidimo se sljedeći put.